To perša čas publicističnih i vyhľadovackých robotoch Ďuri Laťaka, ktorá oblapja fundamentalni temi našej kulturi, jak su to Aleksander Duhovnič, Volodimir Hnaťuk, Ďura Bindas i drugi. I ohljadi naših avtorov da jednih avtorov, jak su to Miron Kološnjaji, Evgenij Kočiš i drugi. O knjiški bešedovali Mikola Šanta, redaktore knjiški Mikola M. Cap i Olena Plančak-Sakač, recenzent Saša Sabadoš, a tiži sam autor. Z ohľadom i na toto, že še približuje praktično už i konec mojho tvorčoho víku, ja pozberal jakišik bilans toho, co bi bilo vjazane za to tu temu i u tej knjiški som ponuknul za objavljivanje. Toto knjišku všelijak treba mať u každém ruskom piscu, pretože temi, ktoré Ďura Laťak obrabja, oni na teljo kompletno tu obrobeni. So všetkými relevantnými faktami, že keď nás dakedy daco interesuje či duchnovi, či dramský život našich ľudzoch, či Ševčenko, či prekladanie na ruski lebo z ruskoho, tu je všetko. Druhý tom Rusnacoh by mal výjsť po konec toho roka. Organizátor promociji Vyveršný odbor Nacionalnog sovitu Rusnacoh.